Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Rahul Gandhi unong yalam barang ba ka parti Indian National Congress INC ula sya penduk no ya ka jinglong dukhot jung umenta kasngi na ka darbar thawan ka Lok Sabha hadin ba ka syari hasurat kalarai pendrem yu ha ka arflai trik uluber araja arflai halor ka mukodma pentho pria ya ka kur ka jai Modi kaying darbar thawan ka Lok Sabha kala wengno ya ka jinglong dukhot bapura jung u na kaying ha ka arfsau trik uluber araja arflai lengba ka jing tho bakala penmi Rahul Gandhi ulangat ka jingsya penrem namar lakeno baula pentho bria ya kakur ka jaj Modi bat syarai penrem ars nem ha patok kaying ka syari kala ai jamin bat weng sipor ya karai bat ailat laipos ngi na ka benta bonyo pen ujor sya kaying ka syari pakham halor kan ka benta Rahul Gandhi ka seng kongres kala keno pagadai tang na ka benta ka jingyo nong ka सरकार bat ka parti BJP वो सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है।